umva aka kana. The winner or the producer of the year is Element and Multisystem from Rwanda. Mwijoro ryakeye producer ndetse akaba n'umuhanzi Element yaraye yegukanye igikombe cy'umuproducer mwiza muri Afrika yose. Iki gihembo yagihawe nyuma y'iminsi igera kuri 3 yari amaze muri Nigeria, aho ibi bihembo biri gutangirwa Lagos. Umuhango wo kwitabira ibi bihembo watangiye ku itariki 9 bikaba byaraye bitanzwe mu ijoro ryo ku itariki ya 11. Element yarahatanye n'ibindi byamamare guturuka muri Afrika yose. Yarahatanye mu bihembo bigiye bitandukanye harimo nka Best Male East Africa, akaba rero ari igihembo cy'umuhanzi mwiza muri Afrika y'Uburasirazuba, aho yaranganye n'abarimo Bien-Aimé Diamond, Joshua Baraka, Mbosso, Mario, Bruce Melody ndetse na Satbi. Iki gihembo cyaje kwegukanwa na Juma Jux guturuka muri Tanzania. Ikindi gihembo yarahataniyemo arimo Songwriter of the Year, ubwo ni indirimbo n'umwanditsi w'indirimbo mwiza, aho indirimbo ye Tombe ariyo yari hatanye muri ibi bihembo, ariko ntabwo yaje kucyegukana. Icyo yaje kwegukana ni Producer of the Year, igihembo gihabwa umuproducer mwiza w'umwaka, akaba rero yaje kucyegukana ahigitse abarimo Just Walls wo muri South Africa, Progress wo muri Nigeria, Da Vinci wo muri Angola. Afrima cyangwa se All African Music Award ni ibihembo bihabwa abastari cyangwa se ibyamamare guturuka muri Afrika yose mu rwego rwo kwishimira akazi kaba karakozwe mu muziki no guha ibihembo abitwaye neza. Akaba ari ibihembo byatangiye gutangwa mu mwaka wa 2014 kugeza ubu ngubu. Umuhanzi umaze gutwara ibihembo byinshi muri Afrima Awards ni umuhanzi bita Wizkid amaze gutwara ibihembo bigera ku 161, naho Davido niwe muhanzi umaze gutwara ibihembo byinshi niwe muhanzi umaze gutwara ibihembo byinshi mu mwaka wa 2025, dore ko yatwaye ibihembo 16 byose muri Afrima Award. Umuhanzi Lema niwe wegukanye ibihembo byinshi by'inshuro kuko ariwe wabaye umuhanzi w'umwaka, Artist of the Year. Nanone arongera atwara igihembo cya Best Male Artist in Western gihabwa umuhanzi wo muri Afrika y'Uburengerazuba witwaye neza. Arongera atwara Best African Artist in R&B and Soul gihabwa umuhanzi mwiza wo mu njyana ya R&B ndetse na soul. Ndabizi iyi ndirimbo ushaka ko warayumvise. Umuhanzi waririmbye iyi ndirimbo bamwita Shela. Uyu nguyu rero akaba ari we wegukanye igihembo cy'umuhanzi wakunzwe n'abafana cyane kurusha abandi muri Afrika yose. Abenshi bagiye babona amashusho ya Element ari gukorera indirimbo abahanzi bo muri Nigeria bagiye batandukanye. Yari yitabiriye ibihembo bya Afrima byari biri kubera i Lagos. Abandi bari bagiye babona amashusho ya Keniso nawe ari kugaragara hariya mu mujyi wa Lagos, gusa we ntabwo yagaragaye ku rutonde rw'abari bahataniye ibihembo bya Afrima Award. Mbibutse ko producer Element ariwe n'ubundi uherutse kwegukana igihembo cy'umuproducer mwiza mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa 12 mu bihembo bya Iwacu na Muzika Award Festival. Akaba rero ari igihembo yaratwaye ku nshuro ya gatatu, kuko no muri 2024 nanone niwe wari wagitwaye. 2023 hitambikamo Producer Keys, ariko umwaka wari wabanje nabwo yari yagitwaye. Ese wowe ubona Producer Element ariki yarushije abandi ba producer twagiye tugira mu Rwanda, barimo ba Pastor P, ba Junior Multisystem, ba Lick ndetse n'abandi bagiye batandukanye? Shira muri comment igitekerezo cyawe.